Loga Charli han lo pir the long kedang sot nai Loga Charli le ave te ka chik thor nata ki phaprang don ji aphan akisung do labang solam ben matha parsik ponse harokat elisi angkang ka Charli osomar aphan Chief Minister Relief Fund pen Relief Fund kepi Pini harokat elisi angkang ka Charli osomar aphan Chief Minister Relief Fund borsing ronghang mini stadium along relief kepi pon bang so long kaduk we bang pharo hinira trok sirke bra ke thom lo Charli osomar aphan CMRF Relief Fund kepi pon Bangso kipi pon la kesi loga Charli osomar tuma phan kirap ke pajir dona phan penang lo Charli atum ke Charli ji phan ki sung ka chetong dokok ti po ka Charli ji aja kong ave det ti mate ka tikuk dokok ti lasi ka Charli hen lo kenang sot nai pusi matha si penang ka Charli osomar phan inu da long pen tangka surip ho pajir pon Bangso ke pajir pon along ka chetong pon MLA Dorsing Rohang Ajit Kumar de EM Kangbura kiling la pen Charli osomar apia potung ongdung pen chetong do nam kem kida ma jakong pe long nang an se chi the pading pen jakong horang pathera rata phan kilam kilu la bang so jakong pe long nang hu ju me hang si eli pi nang de mong mo la bang so ning kang sa ma lam bang dak sir tela venture school than bang tum phan bai long ki venture school than bang tum phan bang ke bai nong ki pi pon ja lam ke la ke already budget long de lo te wa phi tan ni aphrang bang ke tangka ki pi ahead la penon ki pi ahead public jam the aphrang bang ke tangka la so due to infrastructure development school phan ji dang le tangka pensi kang khan si pa yirti non bang ke Carpion Thomas Council long budget preparation ja kong nang le rok pen phi ki itu tum doctor tulang monghang alang lia bang high school bu phan jot kali कॉलेज थान प्रिंसिपल फांता अफ्रांगों से 15,000 16,000 होते 27,000 people लो Phuluni pen Dirshana Rongpi Karbiang Long Life